nako ke ya bosupa o etso amogela dikgang tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone ke o dibile sa moka nna ke laetsa go se ke le dikgang tsa metshameko re simolole hela ka ditlhogo Totona Dr. Mokgweetsi Masisi o supile fa maitlamo a phati ya BDP e se ditsholofetso tse di lolea fela mme ke maano a tla kgonegang le go diragadiwa Wetsong ka mogela a bo di amogele Totona Dr. Mokgweetsi Masisi o supile fa maitlamo a phati ya BDP e se ditsholofetso tse di lolea fela mme ke maano a tla kgonegang le go diragadiwa o supile fa maitlamo a phati ya BDP a tla etebaganya gareng ga tse dingwe le tlhomo madirelo a melemo ga mmogo le go tlhamela batswana mebereko Totona Masisi o buile se jaaka phati e ne e ribolola maitlamo a yone ya ditlhopho mosong ono kwa Royal Area Conference Center kwa Tlokweng Phati e busang e simolotse ipapatso ya yona ka mašetla ka go rola maitlamo a yone a na le dintlha di le 20 tse moeteledipele wa yona a dumelang thata fa ba ka dira tse ba di solofeditseng bathopi ka ebile e tla bo e sela ntlha ba itlama le go diragatsa seo. This is not a collection of empty promises but a solid achievable plan firmly grounded in the realities we face. This is our manifesto. As the BDP-led government, we are unwavering in our dedication to shaping a thriving future. We will direct our efforts towards key areas that will drive our nation forward, guaranteeing growth, opportunities, and enduring progress for all Botswana. Totona Masisi yo ipapatso ya phati ya BDP e tla bo ikagile ka ene a gwetlha bonthopeng botlhe go ya go berekela phati go fenya dithopo tsa kgwedi e tlang. This, our manifesto, is themed Changing Together, Building Prosperity. Is not just a political document. It is a blueprint for a future where every Motswana can thrive. I offer an invitation. I offer a promise and a pledge. By voting for the BDP, you are selecting a vision of hope and a commitment to building a nation where no one is left behind. Let us embrace change together, build prosperity, and create a future that honors the dreams and aspirations of every single Motswana. BDP ya re e tla bereka bosigo le motshegare go leka go leleka nako ya dithopo mo dikgaolong tsa bopalamente tse di 61 phati e supa fa ya sala ke tse supa go wetsa thulaganyo ya go thopa bonthopeng tiro e ba reng ba tla e wetsa mo sebakeng sa beke tse pedi. Maitlamo a BDP ke a ikagileng ka tokafatsa matsholo a Batswana go tlhabola itsholelo gore e nne e akaretsang botlhe ka go dira ditiro tse di tlhokwang bope. O Nthatile Boti, BTV News, Tlokweng. Mothusi a Totona re tsena batsogwane o ka ile fa go tlhophiwa ga Totona Dr. Mokgweetsi Masisi ke maloko a BDP go etelela phati e go a ditlhophong e le sesupo sa gore maloko a na le tshepo e kgolo mo go ene o buile se jaaka phati ne e ribolola maitlamo a yone a ditlhopho mosong ono kwa Royal Area Conference Center kwa Tlokweng. This nomination is a testament to the trust and confidence that the BDP and Botswana have in you, sir. You are the pride of our nation and envy of many beyond our borders because of your resilience, foresight, and commitment to the progress and the transformation of our beloved country. Mothusi a tona wa ofisi ya Totona mme Boitumelo go fa modimo wa kgoletse makgotla a ikemetseng ga mmogo le barotloetsi ba lefatshe leno seabe sa bone mo go lwantsheng HIV and AIDS. Mothusi a tona re ka tsela e ntseng jalo go botlhokwa go itebaganya le dikgwetlho tse dingwe di tshwana malwetse a sa tshelwaneng dikotsi tsa tsela tiriso botlhaswa ya ditagi le kgokgontsho ya bong mme go fa modimo nangko tse se kwa tshimolodisong ya kgwedi ya thapelo kwa Tlokweng kwa kopileng dikereke go papamatsa seabe sa maikemisetso a tsone mo ditlhabololong tsa lefatshe leno. Bethany Mando wa bega.
kgwedi ya Lwetse ke kgethegileng mo setšhabeng sa lefatshe leno ka ke sebaka sa go itsheka-tsheka jaaka se ipelela boipuso. Ka ngwaga wa 1996 kgwedi e gape e ne a thongwa go nna kgwedi ya thapelo ka nakong ene lefatshe leno le hareherwe ke mogare wa HIV le bolwetse jwa AIDS. Mme gompieno ka kgwedi e setšhaba se tshwaraganela go rapela dikgwetlho tse di harologaneng di tshwana le malwetse a sa tshelanweng, dikotsi tsa tsela, tiriso botlhaswa ya ditagi, kgokgontsho ya bong gareng ga tse dingwe. Mme kana gore re gate re ne ka dinao re tsela ya re batlang gore re etse re le dikereke ke re gata le government kana re gata le puso ke batho ba santse gore ba se ba ntse hatsi ba na le lenaneo go le ha re setse re ya go lenaneo ebile ra go dira lenaneo la lesome le bobedi 12 NDP 12 karolo ya dikereke re tshwanetse gore re e bone temelo batlang gore lo e sege re tshwanetse gore re e bone gore lo e define in a very very clear. Lefatshe leno ke sekgantshwane sa ntwa kgatlhanong le HIV AIDS mme jaanong go gola ga dipalo tsa kgokgontsho ya bong le dikotsi tsa tsela ke dingwe tsa dikgwetlho tse di lopang go lwantshiwa ka mašetla. Seemo se has almost reached its own epidemic. Ke leroborobo ka gore ga gona tsatsi le le hetang ga gona beke e hetang go sa bua ka mongwe mme yo bolaileng gogo, mme yo duditseng gogo, mme yo kgokgontshiwang gogo. On annual basis, over the past 5 years, we are losing 400 people on our roads. Mme mathata a bantsintsi ke gona gore around 90% yone ya batho ba tlhokagalang dikanoko tsa mapodisi di supa gore dikotsi tse di dirwa ke maitsholo a sa eletsegeng mo tseleng. Dikereke di lopilwe go itebaganya le dikgwetlho tsa segompieno mo therong le mananeo a tsone. Se ke batla nna go se gatelela ke se gore mo dikerekeng tsa rona ga re rera lefoko la Modimo re rapela mo dikerekeng tsa rona a re se ka ra lebala tse di diragalang ko ntle mo tikologong ya rona. Mme go lebega re le batho re toutwa bobe go lebega go le thata bobe gore re fetoge re tswe mo dilong tsa bogologolo tse di re gogela mathateng. Kgang ya tona ke thapelo e seng yana thapelo bogolo go gaisa dilo tsotlhe ke go ikataletsa Modimo e bong ene ga masedi. Lefatshe leno le tumile ka serodumo sa kagiso le thitibalo mme kgwedi e ya thapelo ke sesupo sa gore lefatshe leno le ikaegile ka tumelo go lwantsha dikgwetlho le go sireletsa serodumo se. Bathami Malabe, BTV News. Mookabedi wa meepo ya rapa letlhakane le damtsha re mogakolodi maoketsa a re madi a kokwantsweng kwa mogontong wa James Walk monongwaga a tla thusa go tlhabolola ntlwana ya loaro kwa sepateleng sa Records. Re maoketsa o buile se kwa rapa morago ga go etsa mogwanto wa James Walk ya monongwaga se ba etseng Tebogo wa bega. Mogwanto wa rapa letlhakane le damtsha wa James Walk o simolotse ka ngwaga wa 2002. Mme madi a dirwa mo go one a dirisiwe mo ditirelong tse di harologanyeng go thusa banni ba kgaolo ya boteti. Monongwaga madi a setseng a kokwantswe a tshwarang 4.2 million pula a ta dirisiwa go baakanya kago ya maaro mo sepateleng sa Records. In 2020, we partnered with the Ministry of Health to construct a maternity ward in Letlhakane. We spent over 5 million in that project. Recently, in 2022, we handed over the Tsenyan Special Education Block. It's a fully fledged. Ka ngwaga wa 2020 re tshwaragane le phata la botsogo re agile ka more ya pelegi kwa Letlhakane ka madi a hetang 5 million pula. Ka 2022 re agile ntwana ya dithuto tse di hapegileng kwa sekolong se se botana sa Tsenyane go thusa kgaolo yotlhe ya boteti. Primary hospital. Currently, there is no theater facility. They only work by referral. And through your efforts, we will be able to change that narrative. Ke le bogento ta bone the business partners ba ileng gore ba thulanze dithogo mme maikallo a matona e le go thusa rona banni ba boteti. Bangwe ba rotloetse ba golo monongwaga ba supa maitamo a bone go ema nokeng mogwanto o. Barloworld will be turning
khamphane ya Ballworld e tabo e digela dingwaga tse di 60 e ntse e dira mo Botswana ka tshwaragano le Botswana ba ba digetse dingwaga tse di 55 re bereka mmogo go netefatsa gore re thabolla matshelo mo boteti ke sone se re rotloeditseng go gaisa ba bangwe. Ditirelo tsa rona di okanetswe kana di eteletswe ke rona re le Batswana ga re sa tlhole re ikaegile gongwe ka ba batlang gore thusa ba tswa ko ntle jaanong ne ke re kgothatse gore gongwe moao a o tswelele o ye ko pele. Re Maoketsa o lebogetse thotloetso e tswang mo dikhamphaneng le Batswana ka kakaretso ka seabe sa bone go netefatsa gore mogwanto o tswelela go gola ngwaga le ngwaga. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, o rapa. Mo Palamente wa Motšhedi East wa gape le mothisatona wa dikgaolo le tlhabololo magae Re Mabusepule a re o itumelela dingwe tsa ditlhabololo tsa kgaolo ya gagwe se diragetseng ka nako ya gagwe e le mo Palamente mme ebile di tsweletse ka go tokafatsa matshelo a batho. Re Pule o ne a bua jalo bošeng jaaka a na lekola ditlhabololo tsa motse kwa metseng ya Malolwane, Ramonaka, Matlhodikwane, Sikwane le Mabalane. Jessica Pilane ka dintlha. E re ka paka ya ngwaga tse 5 ya mapalamente ya bokhutlong mopalamenta wa kgaolo Re Mabusepule o boloditse lesolo la go sekaseka ditiro tsa ditlhabololo tsa kgaolo go itse gore ditiro tse di tsamaya jang le gore go saletseng kwa morago. Mo nakong ya gompieno Re Pule o setsa le kotsa metse le mmalwa ya akaretsa Ramotlabaki, Olifants Drift le mengwe. Mo metseng e Re Pule o tlhalositse fa itumeletse ditiro tsa ditlhabololo di tshwana le go dirwa ga ditsela tse di fa gare ga motse le go gokela ga dipone mo ditseleng tsa motse gareng ga tse dingwe. Go ya ka nna e ntse sa le go morago ka di-projects tsa CCP. Se nka se buang gore na I'm really impressed, especially by the road construction. The workmanship is perfect. Ke ratile thata go molwana go tsentse di-street lights tse leng gore ba tsentse di-units di ka nna 37 go Ramonaka go dirwa tse go a paviwa go Matlhodikwane go tsentse dipone tsa di-street lights gate di ka nna 15 mme di a gona 18 tsotlhe. Ne re na le backlog e ne simola ka 2018 mme ra kopa gore one go pushwe backlog e pushitswe September ta re simola 24-25. Project tsa rona mo kgaolong di tsamaile sentle mme ebile mo bogompieno re na le tse e leng gore di tloga di simolla re evaluate di tendera tsa di-project tsone tsa ditsela tsa ngwaga 24-25 mo go rang gore di tloga di simolola mo bogautshwaneng. Bontsi jwa ditiro mo metseng e go supa fa di tsamaile sentle mme go na le dingwe tse di santseng di sa itumedise banni ba motse o. Re kgonne go phifa ditsela hela go tswa ko kgotleng go hitlhaga e neng ya na le diketse tsa go kana ya seka ya re itumedisa ke 2018-19 e ne ra agelwa library mo go yone go tsere le baka gore library e hendiwe kana e tsene mo tirisong. Ga go nna hatse ke tsikinya ba ke bereka le bona gore ba dire se se tshwanetseng. Library ya ka Ramonaka e benefite bana ba kwa Ramonaka ga di agetswe bana ba primary school. Lenaneo la mo Palamente Re Pulela go lekola kgaolo le tla tswella mo bekeng e tlang kwa tla lebang kwa metseng e tshwana le Odi, Dikwididi le mengwe. Jessica Pilani, BTV News, Mabalani. wa itshwere kgantsa Botswana Television ra tswelela Kgosi Lesoma wa motse wa Lesoma a re metse ya Lesoma ka Zungula le Phanda Matenga o tshwenyegile thata ka komiti ya Paleka ka go tsweng holowe e ntse e sa tsamaisiwe sentle. Komiti eo e santse e sa kgone go dira madi a ka bonga dirisitswe go tlisa ditlhabololo mo metseng eo. Go se o senetse se kwa phuthegong kwa kgotleng ya Lesoma Kitso Temane ka pego. Go kailwe fa go na le maloko a mašwa a bilwe ntle le tumalano le metse e meraro mme seo sa kgobera maikutlo a banne mme ba nna kgatlhanong le komiti e sa le maloko a mašwa a beiwa ga gona tswelelopele mo komiting ke ka moo setšhaba se ikemetseng ka dinao go fetola seemo se. Kwa ele gore office e ne ba raere ba dire special ADM lekwalo le teng mo office go kwadilwe gore bone a ba ise ba ipaakanye ebile ga gona ga ba tsenang teng. Re buile ha hela be le dumalana gore special AGM go tserwe dimetsutsu isitswe ko office ga molaodi go biditswe special AGM today
ye le gore e teng mothoko Gaborone o sendile mo WhatsApp gore go na le special AGM ko le nna kae ya no dikgantse betso di mo go lona ke lona ba thudi ba tsone e bile ga go ne o ka le threatener borre ba re le go ntse go na le komite ne ntse le teng ne ba itse tsamaiso yo the mo bukeng ba tsamaile yana ba go tshwara di-meeting tsa bona ne ba hilo tita ke mang banni ba metse e akaretswang mo komiting ya Paleka ba ntsha la bone re bata ba re ne le pego ye tetseng ka boammaaruri ya ka bone komite e ileng kwa go ngongorega ka madi eo a se madi a bone it's not their money. Paleka se se dirang tota mo community ke eng ka gore rona mo nakong ya gampieno re setse re na le setsha se leng gore ke sa 5 hectares mo ka Zungula sene ka sone re ikaletse gore re batla go dira mo re go bitsa re ke gone rehabilitation center sa le ka le paisemotse ka 1996 a rialo khosi mme sa le ka le paisemolotse ga gona sepele se re tlela se bone mo motse wa lesoma phanda lesoma ka Zungula se dirwa ke komiti ra sokola tsela ya rona e ke le rule re na le gwariale ga ba re thuse ka sipe sa gwariaro ra sutega ba thabultsa dimolo kwa rona ga re na se re na le sone mo se re le batho hela ba lesoma setšhaba sa rotloediwa go itlhatlhela ka dikitso tse di maleba go ba thusa mo ditshwetsong tsa bone le go ema maloko a dikomiti tsa bone nokeng ba setse molao morago Kitso Temane Botswana Television Lesoma mo dikganyeng tse di sa tswang go goroga Tatona Dr. Mokgweetsi Masisi le mohumagadi wa gagwe Meneo Masisi ba tlhotse ba tshegeditse borra Therego kwa Thamaga morago ga go tlhokafala ka Mantaga ga mme Georgina Therego yo gape e leng tsala ya Tautona yo lwetseng ka bokhutshwane fa go motsa lelapa lorra Therego Tautona Masisi a re go latlhegelwa ke motsadi ga se selo se se motlhofo mme a ba lopa go sala ba tshwaragane go tswedisa ditiro tse di tlogetsweng ke disawela ke mme Georgina Therego o tlhokafala jaana a dingwa ga tse di 66 mme a tla bolokwa kgwedi eno e tlhalagane ka gore ke motho o na le bonolo a le molemo a sa itse go rumola ntshi a bona motho a le maitse le montshi o itse gore tota modimo na itse go bopang yaanong ke ne ke re go motsegang ya lotlhe re teng santse re si e ka le ka lwa mo wa ga ntsara ke go robela ka ka tsoto mo khuditse modimo tla mo amogela gora re tlhotselene ka Sontaga motshegare ke ile maitse bo a bosigo ba Sontaga ke a re motlogare ra kwa lapeng bosigo ba Mantaga re tlhotselene gape ile bosigo ba Mantaga ya ba nteletsa ko sepatela di ke sepatela ke bona re tla molatela gore ga o padile mara go amogele go bonya nako mo ditirong tsa go tse dintsi tse di kana tse go tla wa magara kgadi yago gore hiye re le bogile thata re le boga thata go bonya nako eo mme ke tswela gape ke go bolele gore mme mokgosi o utlwile go ntse hela jalo mo go tlogetseng tsala Mapodisi kwa Maung ba tlhotlhomisa tiragalo e mo go yone borre ba babedi le mosetsanyana ba dingwaga tse di gagare ga lesome le bone le 21 ba letse ba nwetse mo nokeng ya Thamalakane kwa Maung batho bao go balelwa fa ba ne ba le mo mokorong o neng o pegile batho ba le bane go balelwa le mokgweetsi wa sekepe fa kotsi eo e diragala sekgala sa dikilomitara di le 2 go tswa kwa go neng go tshwaretse maitiso a Nkashi teng mme mokgweetsi a kgona go iphalotsa ditopo tsa batho bao di bone maitseboeng a maabane ke ba sepodisi re begetse pego around 3:30 go thalosiwa gona le go nnile le incident ka ra ke re kotsi ya mokoro mo nokeng a Matapane mme re na ra tsiboga ra Takwane mme ka nnete ra ithelela gore mokoro o tibile mme o ne o lebagana le di-passengera di le 4 in fact di-passengera tse 3 le mokgweetsi wa ona mme ka bolesego mokgweetsi o na a kgona go iphalotsa jaanong go bo go sala ba bararo ke bone ba ile gore
re ne re ntse re ba bata ke gone re kgonne go bantsha mme re bantshitse yana ke borre ba babedi le mme a le 1 ba dingwaga tse di magareng ga 14 le 21 ke gone ala mo nka go buang gone yana ga re ise re ba itse gore ke bomang le go itsisa ba masika. Wetso jaanong a re tlhodumele mego tsa mafatshe a sele lefatshe la China le rometse sekepe sa lone sa sesole se na le dingaka le baoki ba lone mo Afrika go thusa batho ba ba sa ikgoneng go ka tsa botsogo. Sekepe se tla tsamaya mo Afrika se thusa batho gone jaana se kwa Afrika Borwa kwa Cape Town kwa batho ba feta 3,000 ba neng ba tla go kopa thuso ya botsogo. Ba botsogo ba sesole sa Afrika Borwa ba ne le bone ba thusa baoki ba ba rometsweng ke lefatshe la China ba feta 100. Sekepe se tlhalosiwa fa se tla thusa batho ba ba ntseng ba ya kwa dikokelong tsa setšhaba ba sa bone thuso. Lefatshe la China le ntse di thusa batho lefatshe ka bophara ka sekepe seo go simolola ka ngwaga wa 2010. We know that everything is very costly. Ra itse gore dilo di a tura go nna le medical aid ke toro fela mo go ba bangwe. It's a dream that they couldn't dream. Thuso e ba re neelang ntse e le ya maemo a kwa godimo nako e re emang ka yone e khutshwane le mela e tsamaya ka bonako. It is part of soft power and soft power was sometimes e mo karolong ya soft power nako dingwe soft power e bidiwa pelo le tlhaloganyo mme ga e dirise dikgoka go okisa batho ke dumela fa e bereka. It's quite, I would think, probably quite effective. Wetso a re di be phegelwana teng ga dikgang tsa rona sa nako ya bosupa sebaka jaanong ke sa metshameko kgaitsela ke Liza o se kengwe eme sentle ya go di gonela. Liza dumela gape kgaitsela ka kopana gape re neeletsa metshameko raiso wetso madume na ke Liza o se keng ka dikgang tsa metshameko mme pego ya rona ya ntlha ke reng setlhopha sa monogae sa 4x400 meters sa makawana a dingwaga di ka tlase ga 20 se phaketse se bone go se gontle jaaka se ne se segelwa kwa thoko mo lebelong la makgaolakgang mo letsatsing la bohelo la kgaisano ya World Athletics Junior Championships kwa Lima, Peru. Setlhopha seo se ne se feditse mo maemong a borataro mme fela sa segelwa kwa thoko se sena go roba molao wa mabelo wa tsetlana ya 24.19 o tlhalosang ga batabogi ba sa letlelelwe go neelana thobane ke gore bathon kwa ntle ga lehelo le le tshwailweng la neelano. Setlhopha seo sa borre se ne se agilwe ka batabogi ba akaretsa lefatshe seleka ke o rapetse o re okame Justice Oratile ga mmogo le Ernest Gumevu. Mo go tse dingwe mo katisi wa setlhopha se segolwane sa kgwele ya dinao sa The Zebras Didier Gomez da Rosa a re lentswa ba latlhegetswe ka nnogo lefela kgatlhanong le setlhopha sa Libya mo motshamekong wa botsalano maabane fela o itumeletse tshameko ya setlhopha sa gagwe ka kakaretso. A re utlwe pego ka tshegofatso badubi a le kwa Tripoli. Da Rosa a re ba tsene mo motshamekong o ka maikaelelo a go kanoka methale e mesha e ba ntseng ba berekela mo go yone ga ba sala ba tsena mo kampeng mme go a supagala gore batshameki ba mo tseleng e e siameng ya go lwela go ipatela phatha kwa kgaisanong ya sejana sa Afrika sa ngwaga o tlang. Done a very good performance. We play a very good match, particularly the first half. The player batshameki ba dirile bontle segolo jang mo karolong ya ntlha batshamekile jaaka re ne re dira mo ikatisong ga ra itumelela tatlhegelo ya rona mme ke itumeletse tshameko ya bone re mo seemong se se siameng go thulana le Mauritania e ya go nna motshameko o bokete mme re supile mo motshamekong o gore re tla kgona. The result, but we concede a fake penalty. We have also one penalty for us. The referee didn't signal. So like I say, we are in a very good way to compete against Mauritania. It will be a very, very tough match. But what we have shown today, it is very, very interesting and promising. Motshameko o ene e le wa ntha wa ikatiso kwa ntle ga lehatshe la Botswana mme batshameki ba tlhalositse ga o ba sedimoseditse go le gontsi pele ba simolola tsela ya go ipatela tekete ya go leba kwa Morocco ngwaga o tang. La re lositse no gona le di positive ya le re kgonne
go bona diphoso tsa rona yaka re itse gore ka di-7 be re tshameka le mo rotenia so match o ne o le botlhokwa mo rona go bona gore re shota ga kae re ka improve ga kae re ka oketsa ga kae gore re kgone go nna ready mo motshamekong o latelang wa di-7. Setlhopha sa the Zebras se tla thulana gape le sa Libya e ntse e le motshameko wa botsalano ka Sontaga pele se bolola go leba kwa lehatsheng la Morocco go tswelela le ikatiso go ithokoletsa motshameko wa bone wa ntlha wa go ipatela phatha kgathanong le setlhopha sa Mauritania ka mathatso. Tshegofatso Badubi, BTV Sport, Tripoli, Libya. Jaanong ha re boela monogae ditlhopha tsa Police 6 tsa borre le bomme di tsweletse ka go kgapisa tse dingwe sethitho mo metshamekong e tsweletseng ya Botswana Volleyball League jaaka borre bao ba ne ba fenya ba setlhopha sa Dikwena ka 7-3 go lefela ha bomme le bone ba ne ba fenya setlhopha sa Kutlwano ka 7-3 go lefela. Metshameko ya league eo e ne e tshamekelwa kwa mabaleng a Sesretse Khama Barracks kwa Mogoditshane Maabane. A re utlwe pego ka Tshegofatso Malepa a e tshwaraganetse le Katlego Kgakole. Barre ba Police 6 ba iseng ba latlhegelwe ke motshameko ope mo pakeng eno ba sala ba kubugela Dikwena motshameko o simolla ba ga pasata ya ntlha motlhofo ka 25-4. Mo seteng ya bobedi banna ba Police ba tswella ba tshwere taolo ya motshameko ba romela dikgwele tse di bokete tse borre ba Dikwena ba neng ba retelelwa ke go di sireletsa. Banna ba Mapodisi ba fenya sete eo ka 25-4 gape go baya motshameko o kgakala le Dikwena. Dikwena ba ba latlhegetsweng ke metshameko yotlhe ya bone e merataro ya league ba ne ba leka go itola mo seteng ya boraro mme Police ba supa fa ba sena maikalelo a go latlhegelwa ke motshameko o jaaka ba ne ba fenya sete eo 25-9 go kwadisa phanyo ya bone ya botlhano ya paka eno. Maikelo a rona tota ke gore we have to win all the games and then target a rona tota ke zone 6 because re tebe re hostile zone 6 because last time we relay Zambia and then we lost re tswala mo semi-final re tshamekile la sente go re ne le emergency maabane one of our players o ne le emergency gona no mo sepatele so that's why ga ngwe re sa khona go tshameka ka ga ngwe di player tse dintsi ne di sulohetse so le heretse re change di position ba bangwe ba tshameka di position tse ba ntse ba sa di train that's why re lathetswe ke game ene re tshameka mo motshamekong wa bomme go nongwe tlola di class Police 6 e fentse Kutlwana ka 7-3 go ilengwe ba dirile jalo ka go fenya sete ya ntlha 25-13 mme Kutlwana ya kgona go buela mo motshamekong mo seteng ya bobedi ba e fenya 25-17. Police 6 e fentse metshameko ya bone yotlhe e mene ya league ba ne ba busitsa ditlhaselo tsa bone mo diseteng tse pedi tse di latelang ba fenya ya boraro 25-18 mme ba tsaya bofelo 25-17. The ladies ka ba tshamekileng ka teng ba tshamekile ka botswapelo ka ne re planne ka teng so tota play ya bona nga ka e reita thata because of the weather. Motshameko re sa tswang go tswa mo gone ha no ka ya la tlhoko go ne go na le phewanyane e ntsi tano kana phewa e lentsi you can't blame the player ngwaro a go tshameka bolo a be sutisiwa ke pheho. We are our West Indian today because if you look at them there's an instance in about Baratega Kachakalisena but the other players I wouldn't say they were very Renal diphoso tse dintsi mo motshamekong wa rona le Police mme bone ba ne ba re tlhasela fela ka Chakalisa phoso engwe re dirileng ke go baneela dikgwele motlhofo gore ba re tlhasele. They couldn't stop us but ha re baneela di free balls be sa move mo courting go ne be batla a lot of points. Mo metshamekong e mengwe e tshamekile mo sekologong eo e le ya bomme Kutlwana e fentse Dikwena ka 7-3 go lefela mafolofolo e faphile ka Lavango ka 7-3 go ilengwe go borre ka Lavango e kitikile itekeng ka 7-3 go lefela mme ka Lavango ya tswella e letsa thupa e kgwathisa mafolofolo ka 7-3 go ilengwe. Tshegofatso Malepa PTV Sport Mogoditshane. Wetso ha re tse dikgang tsa rona ka tsa kgwele ya dinao mothusa mokatisi wa setlhopha sa Motšhodi Center Chiefs Seemo Mpatane a re kgotsogalla ka setlhopha sa gagwe se tshamekang ka teng mo metshamekong e ba irulagantseng ya botsalano go ipaakanyetsa paka e tlang ya ligi e kgolwane ya FNB Premiership. Mpatane o buile se maabane jaaka ba ne ba tshameka motshameko wa bobedi kgatlhanong le setlhopha sa Extension Gunners kwa lebaneng la Biak mono Gaborone a re utlwe Pako Sterek a na le Victoria Duncan.
Setlhopha sa Magosi se sentseng se tshameka ko leaking e ko tlase ya First Division dingwaga di le 5 se boetse mo leaking e kgolwane morago ga go reka maemo a setlhopha sa Masitauka mo leaking ya Premier League. Motshameko wa bone wa ntlha wa botsalano ba o tshamekile le setlhopha sa Eswatini sa Mbabane Highlanders beke e fetileng kwa ba neng ba fenya ka 1-1 go lefela. Mpatano o tsweletse a re ba ne ba lekeletsa batshameki ba bašwa mo metshamekong ye mme ba supile kgolo e ntsi thata mo motshamekong wa bone le Extension Gunners. We are happy with the progress because we didn't have much time. I think this is our third week, only our third week. But players... Re itumelela ka fa re gatetseng pele ka teng. Mo sebakeng sa dibeke tse 3, re ntse re itemogela tshologelo ya batshameki ba bašwa mo setlhopheng. Ka fa re tshamekileng ka teng gompieno le beke e fetileng, go na le pharologano e ntsi thata le fa re latlhegetswe ke motshameko. Even though we lost today, but the performance we can take it home and write something about it. Ka fa letlhakoreng le lengwe setlhopha sa Extension Gunners se le sone se boetse mo leaking e kgolwane go tswa First Division ka go reka maemo a setlhopha sa Jwaneng Young Stars mo leaking se setse se tshamekile metshameko e le mmalwa go itlhokoletsa paka e e tlang. Mokatisi wa setlhopha seo Tshepo Motlhabankwe o supile fa metshameko e ba thusa go tlhopha batshameki ba tlhwatlhwa ba ba ka tshameka mo leaking e kgolwane. Today nka buela ka re we had a good game. Gona le di game tse ntse re di tshameka. In terms of attack, ntse re meletse thata on defense. I think go super kholo ya le tona since the group ya la yotlhe new players mixed by old players and bontsi ja old bantse ba le teng mo team, not old players ba bantse ba le teng bantse ba la le team ko First Division. Mo metshamekong wa bone le Gunaguna, Center Chiefs ba latlhegetse ka dino tse 3 go tse 2. Pako Sterek, BTV Sport, Gaborone. Batso pero eo e ne garela dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena a re kopana gape mo nakong e tlang mme pele re kgaogana kgaitsedi ke o eme sentle gore ga kolla gape dintlhakgolo tsa rona kgaitsedi ya motho. A re kopane gape la za mo nakong e tlang. Raiso. Batso a re pele re dikhutlisa re bone tse nne di go kwa pele. Party ya BDP e rola maitlamo a yone sepatela sa Rekob se boelwa ke bontlhabongwe jwa madi a gokantsweng ka mogwanto wa James Walk. Amagotsa metshameko setlhopha sa The Zebras se latlhegelwa ka 1-1 go lefela kgatlhanong le Libya mo motshamekong wa botsalano. Wa tsone re go tshwaretse hela dilekalo tsa nako ya bosupa nna le rona ba tepolo api ba gonela semo sa bosa. Betsu madume amagala se mosola pele sediwa ke Samuel Ramotondo sonto sola pisana kwa gompieno spa go apogile lefatshe leno ka bophara le mogola ka mosotso re go apoge mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno re sofetse gape le kgonagala ya diphifo ka moso mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo seba se rutediwa go ipabalela mo mosong go taekutsa go le tsididi mafelong ka bontsi a mo bothabatsatsi jwa lefatshe leno ka senya sa borobedi go eng go go lesome ha mafelo ka bontsi a go bokone le bophirimatsatsi gone go taekutsa go le mololo wa selekeng sa lesomelo-bedi go eng go go lesome le bone mme mo sekolong go ta thutugala lefatshe leno ka bophara ka seng sa botuto se setabo se magareng ga masomabedi le bosupa go eng go go masome a mararo mme fa re bela doropo dingwe mo borwa jwa Africa go ta thiba ka bonthapong ko Manzini mme go ta apoga ko Maseru Gqeberha Johannesburg Upington le Cape Town go ta apoga gape ko Windhoek Lusaka le Harare ha ko beira gone go ta thiba ka bonthapong mme kwa Antananarivo gone re swetse kgonagalo a pula re tsogona ga la pula gape ko Dar es Salaam le Kinshasa ha ko Luanda le Blantyre gone mara ta thiba ka bonthapong na ke le tshwaretse go le ka lebetse go sa tepolo a PN Boroko. Wetsu thulaganyo ya tswelela Botswana o balelwa le mafatshe a fenyang ntwa ya bolwetse jwa HIV/AIDS jaaka fa dipalo di supa mme jaanong go gola ga dipalo tsa go kgontsho ya bong le dikotsi tsa tsela ke dingwe tse dikgwetlho tse di lopang go lwantshiwa